Dobro večer, molim. Dobro večer. Danke. Danke. Mislim, ja. Pekinsku patku. Molim. Patku iz Pekinga. Iz Pekinga? Da. Nemamo. Možemo da vas zadovoljimo samo domaćom. Pa domaća je tvrda. Žao mi je. Služimo isključivo naše patke. Pa šta si se preuvatio za tu domaću patku? Ko da nema ništa drugo. Ja, sicher. Was ist das? Leskovatska Muckalica. Ja? Oh, sehr gut. Gut. Serbische Spezialität. Ja. Paprika, luka, ljuto, smuckano. Gut. Ich möchte das Smuckano. Oh, ja. Ja. Hajdutski ceva. Was? Hajdutski cevap, serbische Spezialität, Ja. serbische junaci, razbojnici, brkovi ovoliki. Was? Ovoliki brkovi. Was? Ja, brkovi, kako se kaže brkovi na nemačkom? Kraljević Marko, un grande serbische junak, buzdovan, ovoliki, kako se kaže buzdovan na nemačkom? Brkovi, grose, verstehe ja brkovi. Gut. Ich will das Brokkoli. Dakle? Dakle, za damu mučkalicu, za Fräulein brkove. Molim. Mislim za gospođicu Hajdučki, a za mene šatro obrijan, kilo belog i sifon. Ja. Ja, danke. Danke.